E a fua mai maunga le manui o se nuu. E a fua e ona tātou si i le fi inga man whaafutai nei fo i asa fau. Ai o si mai a whaafonga. I se tautua whaopopole nei a lau Samoa Entertainment TV mai e pia ma nā tamua. O lo talo sia se li fo mai la wiloa Samoa e le oa a fia lo tātou tunu ule pepesi o le HIV po le siama le a fua le AIDS. Le ua whaalawi lo whaalawa i tele le pipisi ai nei i lo tātou tunu utua oi o fiti. O le vai so nei le o li potia mai fiti whaalawi lo ai e lona minister so i fua malo loina Dr. Ratu Lalabalavu. Wo o atu i le afe ma le iwa sultolu tangata fōua a fia le siama o le HIV. Talu mai anuali lua o lua wha i a se te malua o lua wha. Mata uai le li fo mai a Dr. Matalavea i lana i tū lau sota inga tele vave. Talo whai a fiti. Ona o le vala lata o tātou mo fiti malanga mai wa lele ia sa uma. Talo sia e le o a fia ai Samoa le outbreak lea po o le a se tala. Mai le mtanga luenga le soifua malo loina. O whamtalanga whapenei e malu pui pui a tele i le tātou tunu. Peita ina o tātou fasilingia se li tau se soifua le mtanga luenga. Mai ia tā ua. E iai mātua e to tolu lo a fia ma e to lua ulungali e a whaina la tamaiti. E to lua lava tamaiti o lo o iai a fianga o le siama. O le to se fulu lua o ngase po tangata a fia o le tātou tunu ua whaamawina. O le tina ia pe a ti malaki o lo maana tua. Lea ua maliu sa avea ma ave fe awi Samoa. I le taua te te atu siama o le HIV e afua i le AIDS e pe ona sa ia a fia ai. O le taunu unga o le fe au na ta lai e le tina ia pe ati. Na ave se ai le tusi lima o tangata ia i la tau e a fia il siama o le HIV. Ma amata ayo na mulmulta ia pui nga o le pepesi o le siama. O le siama e pe ona wha ailoa le soifua maloloina e a fua mai feusua inga tulou. Ma le tangata wa a fia. Po le tuia tu fo'i o le toto wa iai le siama i le isi tangata. Po le pisi tu fo'i o le toto wa a fia i le isi. Ai, o le toe alia e mai o le pesi o le HIV fiti le vai sonei. O tala no ai lo lato minister so i fua maloloina. E mana o mia i lava le ngalulu e whaatasi o whaalapo tonga o tali tonunga. Ma pa anga whaavao malo ia mauti noe o atulutunga fitinga i tangata wa a fia i le siama. O se tausanga esele nei ngā luenga lautele a le pūlengo le tō manga po o le Samoa Victim Support Group, SVSG. Ina ua savali ai nei le lua se fulu o tausanga talo na whaavai mai ngā luenga Fesoswani e la vea i whanau sa wai nā Samoa. O le tausanga fo ile nei, o whaapitoa i lava le whaafitai ma le amana i aloa i o tangata ta ito tasi o pisinisi o whaalapo tonga. Sa o lātou langolangoina mai lava le nei wha moe mai li tau āmatamata mai ngai le lua se fulua ile nei o tausanga. O le masino iuni o le tausanga nei e whai ai sa uninga whaapitoa o le asa whanau lua se fulu o le SVSG. Peitai, o sa no le prestene o le tō manga le fionga silini ulina jang, o le mafua anga o le ola pea o le au nanga, ona o le anganga o le ngalulu e whatasi, mai afio anga i tu malo, ai o au lotu, e ala i sui o le tō manga o ngalulu e mai ai, wa avela tau mawhai tu toa o ngalu e nga whaalawi loa e whaamutai, le soli tu la fono le o le sawa ina o whanau mtamai tai. Ma whanau mai ei pol kalame tele e pei o le wha o aina o le nofutane, ma wha manuyanga o ana poloketi, o le pol kalame o tupulanga talavou, le SVSG Youth Group Program, o le wha o ngaina o whanau wha tau o loa i le awala, o le wha tuwina o le whalea o ngai tutono le lotoa, o le sulu o le file mu, e peo na moli mawina le taimi o le fono le chokom, o wha pa anga ma talavou kirisiano, o le sa o whanau sa waina, i ta longa whaavao malo, a wai atu iai Samoa. O maaketi atu nu mamao mo o loa whaata watu, maaketi mo le siria 5 se lau nofutane. O le whale o loa i Samoa mo nofutane ma lato o loa. O le polkalame mo pepe a ngelu, po o pepe ia wale aini wha moe mo tonga fitinga wha mai. Ma le tele o isi au nanga o sao noa siliniu, na whanau umamai ona o le ngalulu e whaatasi o whapaanga, a le SVSG i fua o le alofa. O tāpenanga po whai nei o luasful tausanga talu ona whaavai mai le tō manga, o se whaaftai whaapitoa mo le tunuu. Ina o mawhai ona whaasao ina mai le fia afe o tangata nuu, mai pepe sa le i whananau,
o pepe na tuulafo ina, o whanau ua te ena mai a inga masawaina. Ma o mai i Leilua se fulu tau sanga muli ane, ai o loo tu maupea le whaatua tuanga i le au aunanga, a le SVSG mana ngā luenga lawe ai. Ua so a sol pale mene le umano le fono mai le mauta, ma whai uane ilu maa maota e tai ala tau sua, o i e tonga te tele ma teutusi mafia fia, o sa o le whaaftai o le malo, ma ana tō whinga o sui au fōu mo le fono o sui tō fia. O le solulua nafi lua Januari leana tau awa i le ainga sa mali e toa. Le la tau wha alo e ala i leo o le sunga le mali e toa mo li mali e toa tanu mafili le lua. Na tofu sua ai whai pula le kāpeneta e au fia i mta i tai o vang wha upwhai. O le whionga le pāle mia, ma wha solo nei lava i whai pule o vanga wha upwhai. Le wha alo te utusi na wha tofu si atu iai. Sao no wha aftai ai le sui le ainga sa mali e toa mai malie. E whaaftai el filfilinga, ai o le whaatua tuanga wa avatu i le sunga le mali e toa mo li e tau avea le tō whinga tāua o le sui o le whono sui tō fia. O le aso lua tasi o Januari lumatu lena tamua ai le whaaloalo a le tasi o sui o le whono sui tō fia le whionga le la ulu mapsone tiatia whaumuina, ma moli mawina ai whaalo alonga lava ia. O le whionga le tui atua tupua tamasa se e fia tolu i aino foa, o le whono sui tō fia po sui au, o le malotu to tasi o Samoa. Ua wha ia whaafua se ia i se tasi o maota ua mau o na tala whaasolopito e le ngata o le ainga e ana le maota ai o Samoa. Ua mori mawina le mū maa whaina le vaveao le stofi lua tolo Januari lua o lua lima. Le maota tali malo tele sa avea mamata anga mata ngō fia i ta whala o le whioanga o whale ula. Ele oilo le taimine il mafua anga o le mū peitai. O le maota lea, sa le ngata ina avea manofuanga i wheiloa iai ainga o tama whanau o le whioanga ai o isi fo i sa masani na fia le ta alongo le bingo. E lau i loa fo i lea maota ina ua pipi i lunga le whaailoa o le Welcome Home Joseph Parker. Le tamali i Samoa fusu lau i loa i le laulangi. O le maota ua mua i eiso o tanga o le whionga i le whaipule o le itu malo, le whionga loa au kene tisio. Matoe mana tua i le sao le foi mota, maona tala whaasolopito i le whae eina o le suafa matai, le ulua i ali i o tūmua, i le pāle mia sa iai o le malo New Zealand Bill English, i le Masino Union le luafe sulfitu. Nā ta ua stasio matai longa i le atunu, o le tai au nei, talo whae i le mitanga, o lona loto i la ngona lava pe a ngai atu i le malaiva alele mamata mata atu i le mauta lea. O se vaenga o le tātou wanga i whanua e mana tua i pēr, le suinga ua iei fausanga o aso nei, whaatusa i maota na sa wai, ai o le tasi leo mata anga o le ala tele mo tangata whamlanga ai. Whaaftai i le tapo inga, whaaftai i te talo, ta tonu whaamlieina lau whaafunganga i nei fo i tūlama le nei aso, tātou tue whewila i le aso atai au. O nanga level nei, whai pēr lau Samoa, Entertainment TV, mai Samoa.